Kublaya pi warok ki pralok ki wasnyaw suk wo pat ye ki video how new channel hakani ka video kwa open snyaw chapi la da m ki 1 ki kwa ubia ha space da ye ki ubia dai wastu da ka poisa hawakam te kat wan tangka hapsu te ton pat ye kani ka video hadu wakut khanang wayo tip ye wasakhet te chwa wo sedang e cha video la da m napyrdi Yong ki wampu em ude bu ye subscribe your new channel snya bha ye subscribe we ngat how to bel wa em hai tu khanang wayo pten cho phiu yo ye ki video wa thame te ton sedang e cha video Kawi niki space travel company na US dapan bena ko wadaw ilat na offer ko hakasin wanang kong ye kichijur namo ki couples waw ya bia ha space we yo lai cha space kani ka company da chna ko da ka Neptune capsule kawaman kam kalatem kawalong dong we kawanep hatre we ha kani ka Neptune capsule de em kabar ha kawayi udi kam ikiat nei umso refreshment ka wifi wa ka restroom namo ka kamra thia we hakani ka Neptune capsule dapan dait da ka space balloon ka wahe bha ka wadapan da full da ka hydrogen ka waher khat khande kilometer per hour ka wora ye kani ka Neptune capsule cha space kani ka company da chna ko ye kani ka Neptune balloon khamtam ye ki tu ki couples ki wakwa ubia wei ule kmen rapher namo ki tu ki wamkwa ubia haini haparthai we ki wakwa ubia beyond earth atmosphere Kani ka jait bia ka wamto de haparthai da khut ki ka kam ka space wedding we kani man ko wadang thame we ka wapher tam ka wa ilat ye ki chijur wo bia chalended yong kani ka parthai ne ha space we kam chi benta wo ilat ye ki chijur wo chna lut ye ka parthai yong i kani ka company da pan bana ko wa u ilat ko ye ki wo bia ha space de wara ye ki cha space ha ka carbon neutral balloon ka wa em wa ki jingkhang yit wa he Kani ka company da pentip ko le wa uya ko yeki cha space hapo ka Neptune capsule nru kanta we ya kani ka journey namo ka lailuti da khut ki ka kam ka 6 hour spaceship Neptune trip ka wadaw yi ura ne ukit yeki passenger 3000 feet chajrong bren namo 1000 feet above the earth neite won ukit ne penhier biang yeki chaini chaparthai Kani ka company daw man ko ka company wanang kong do wo ilat ye ki chijur wo her chabneng we wo bam smai ne exchange wows de wachna lut ye ka planet earth na jong space we iwa best tam to mem kam uman astronaut ki yo ye chimbanta ha kani ka adventure Kani ka company da ong kole wa mchati ki passenger tang wadaw snya suk bha ki nei bha ye ki udi cocktails uya parom wo ki wi de ki passenger we daw chna ki le upai chalai lis pa nru phau degree ne ki jingkhang yit wa he kat wadang her ki cha space we ye ki le upanam kam ye ka wifi with high speed connection kam te ye ki ukalam ne u video call ye ki pralok ne ki wa hayung hasem yong ki wa em he ni ha parthai kat wadang em ki hakani ka journey le Kani ka capsule ye ko ukit prangut ki passenger wa wi upilot chi sen kit we kini waro ye ki le ubam udi hapo kani ka capsule nei bha ka company wachna ye kani ka capsule da penbiang lut ko ye waro ki wa em kam nadu ibam idi ki thau chongki thau thia wa kiwi Kani ka company da pentip cho ko wa hado katte da dai ko la 6000 sit namo la 6000 tali ki ticket iwa ye ilew ong la 6000 ngut ki bru ki wada buk chwa we kani ka journey daus dang common rate usne mu ar haja ar phauso we yo ubi ha space hapsu chiklur tangka samen namo chiklur tangka chi sit